Ukasata memang tubo nani hari nami si Malango. Kalau tu si sada-sada pemarkai hula-hula hujuha non ba lasma rohatta si depo dirami. Abang perkosinami. Ada orang so hubang idohami, yakka pengiduan nami. Abang perkosinami. Asimak katai idohami. Dohot yakka pergelemon namion. Satabi bodang di bungat ka ulaw na sarmatwang ni na boronabi na baratikyon. Berjolo tamay tamadok wala ketutuhan. Ada patardo pasu-pasu ng holong nuruhan di bata. Buhay berluro kita. Ibuko nila manon. Paraktaran niya parman liburon. Ihanguna kamong boronabi. Lasruhan namin, ala buhay kamuna, saka sa jebu, jagar, tualaman, lima na poro namin, kabaratik yun. Kanyang namin huli bata, say, ipasara di bata, mahamuna, hilip, mahadameon, kasadaon, ihamuna akang poro namin. Kabaratik yun, teror namin, makpro kasi namin. Ala, papuan, kung sa mamuna do, iboto namin yun, iba na kapaw po namin yun. Irok dah dua-dua, berbula dua uli, berbula dua ninggal. Asa doktor kami, lepas ulah poro, beda bang, ulah kami pura oras. Dia mula kaum nami, kami kapukura si Malango, roro de baratik dom, mga dobi, ula jagar, tu kapur nami de baratik dom, roro kami, raja de hula muna kapukura, bakuar udah negara, kapukura seperti tadi, jadi untuk dua-dua satu kapuk bal keselongan, firman tadi muna kering nabi saluna, saya di batu bahir bersama yakka pasamoran. Jadi apa yang kami? Dia berkahoras yakka hamil nomor hulu beda rumah dia jadi asal besar kami masih berapa mana? Karena makai. Dia mau nak kena baru nami. Gua kamu. Gua biuson. Asal dia nak kasihan. Udah. Kalau kita harus bersiap udah. Ayo. Jadi sama lima kamboro di Karingwat, boras libur-libur, boras di kamu itu pasar kami tuh hamuna, asarawa sudah dua koki bal pasalongan, turma tortinya hamuna kegeleng nami, jadi rumah jaka pasalongan. Kompartisia kalamboro di mana tikun hamil kapungguna ro, ima ilaus sedarion, lasro hanami hamil kapungguna. Kalau dikir kami hamura kampuru nami selalu kita dua-dua tepat na tajongna rimnikahi dugo kurang kuberet kami hamura amang boru berlulu hamura kampuru nami seringo-ringo oke kasangapot tu kampuru nami dapat tukor saya pema sangap ape dua di hamura kampuru nami dialah hasil rohamuna tidak mabuka ulah-ulah nawaban hasangapot tu kampuru nami dapat tukor amang boru dapat tukor kami Banga dobi ulang muna na mapay kajagar to hamuna. Hamo tu kapor nami igo kami dison udang na jagar. Ala hubare kami ihajagar muna
dia sedang muna, ina bana sagaro kamuna, kuna boro nami, lasro hanami, dia beratisyon. Hubung kamro amang boro na boro, ebe namar lutu, namar ura tutoro, namar guru kubijang. Dari na doi, ditang yang nami akahula-hulamu, para barboro do, para boronon, jala sitoro, pinopar. Hubung kami amang boro, siatro maranak, bisa lo di Bataro tangyang akka oputta na perjului mangator yanak mangator guru mangator hagabiyon kota sangapon dari ka dilo malatikyo dibalik ka dilo hamuna na mardatuagway sangay sejebu jagar tualaman ilon na dua-dua bertata magarini maruya jabi-jabi sujabat bertubu na maringin koras dalagabi mahamuna lumah mengatika bulan binakar siya puna binokkan di tarabunga asal sangkar bakbar hulupong kasatua sidur na pinahan gaya binanula mga kamatiga-tiga lang tugabi na yakka na dihuta asa saba mamunus siya kamulat ka na hasip sa iron magkasilas ni Roha tutuluan niya ron pasu-pasu ni Dibata ginaolo ha umangkulo pasu-pasu si Dibata perhiti-hiti kapasangapon ima iboto nami di palatik ko sasaraba mo sa unday ni ay nomor 2 mo sa unday ni 2 iko sa tayo sa ulo ka muna pinok perni na boron do tamuna at nabarbaraki asarabo sa unday 2 sila na nurukur sila na ito kabuk ka ulaw doon dagdari pinakarong na marumudod iko sulima maduduat mo nas deroa o mga amang boro kayang nan huda bata ima ulaw sa reryon ala boy ka muna sa garot to iboto namin amang perkosi namin asa kasatalo ng Zagaron asa Zagar sudah pinopor ni at kamangmoro namo malopi kami amang perkosi namin mabiliti taringo kasangatan ni Rudang na Zagaron at maluan to amang perkosi namin ba't mamang nakaparosi kakamu kita kita baik kita minta yang punta Chris kita mabay sudah kamu sudah kamu mabay Chris kita
Dihamu kapok perani na poro nami. At talang boro na poro. Kami disurit dong siyan para kajitanggang. Apa nataktas. Matanimuan mo. At talang boro. Takas na humoto kami. Mula toro niyak ka bilang-bilang ni pinokper ni na poro nami. Sila na puro kanester. Kung kami na dapat muna na rin kasawag dia. Ano ba na meron ibatik ka doon? At talang puro na puro. Mga itong sawag dia eh. Nabuhay na patupahan. Siyan matanimal muna. Last moruhan mo. Tahun natin nagdadua. Sada silang panganong. Sada silang pauwi. Walaupun cara biasa tadi pas-pas na wajah kasar to amu salu na pinapar na puro nami. Salu na lo amu na ramutan. Mau ya, aku. Puluhan pukul sa Sidihoni, pinokper ni Opugumoro Basadero kami. Jadi, muna ka surang moto hamuna, lupo ka muna sa Siditong, sa Siditong todo Sadero kami. Sadero kami. Dito. Jadi, mula ratak kasamu, hingga ko na niya yun, kung nga mo berjumbu-jumbu, ako na ng buwan ng buwan. Silang takas mo ito ang buwan. Jadi sama mga kanggoro. Berarti kau betul suci atau nabu urus berita di bahasa atau bahasa kami itu na dua saya sudah puluh belas pagano. Tusara bahasa tanil lauli. Ada hamu bilang nama sering oringo. Lasidido hamu na sejak pas. Sebelum ini. Saya dua tolo okat, pasal tidak. Ibu Tony kau pernah mewah dua. Mau lihat ya kapu. Emang. Jadi sorry pak. Đào nữa đâu nhỉ? Đào đâu? Oh, Lakini, ake tulang ake opung, munono udah serang muda dong. Emang. mau lihat ya kapu. Mau lihat ya kapu. Takas kita ngok kamu nak ingat siap kami mereka semalam. Serdo habis seluruh Allah. Toh boy mulak tuhamu na purna mi pursi malango. Isalami. Dak puluk rohanami amang baru bisa dah apa jelas sudah betul. Ia lali do amang baru tak berjulu. Nama kata ho amulak baru nabi kamu. Jalan marak baru purnami tuhamu na. Isalami kamu baru. Muito sawadie penau. Ibrahim ni pasu-pasu na buhay tong di baik kami sian bola tulang magkasi malango. Amang baru, tolong nitutuwa orang kami. Sada do selop pagado do selop pauwi. Mutong sada pendak kamu baru nami sa loob na baru nami penting pasu-pasu. Sudi mahamu at amang baru nami dapotan uli. Di masih doon nami para amang baru do na baru sa luna. Amang baru anay pasyoni ko tong sa loob nami. Mau lihat
Aulia ate makapu. Siap mau saya ikut mengenai yang baru nabi obat. Tahu kan? Atau patah kamu masih akan baru. Nama pungin. Pakai anu sarung dari katola. Iya. Kami rodo penguliang muna tiap nama hamaranggi. Cima perpuluh raja na jauh. Boleh kesulit itu kita tangga kas maramu. Mereka Muhammad na bangku di sini. Alai pasang sungai itu kamuda. Muna perpuluhan di seperpuluh raja. Sama tu guru. Apa senabi? Allah pasat nak urus berkene bahasa man menjual solo. Apa mau penamion? Kapung parmeni bain. Bale. Perkosali. Ala parmeni betul tu perpuluh rodo. Ilai botol namion. Asa hulun mihanda kegeleng namion karena kapung parmeni. Baik kita tanya punta. Baik kita. Baik kita. Tuhan maulia tema di Tuhan terlumu bima di harmona opung nami Raja Simalango ima bunan nyari nami song ini laki doho puna tulang nami narak doho aka periban nami aka opung doli opung goru takas tebu pakilalau kami di golong miro hamuna ima di partikiano martiti hide nong marujung deinang nami on guru nonong di kamu do borospir
mararupok kami at kagelen muna asa tupa matutuson nilok nila dua-dua asa biru mabukti bahul-bahul mapasaloman biru matuti nami at kabargelengom muna salu na jala julu-julu ma yak kakami sang nilok na naking kapung di kamudo ima siluan itang yang muna magiti-hiti rulang na jagar emina maruludu asa ko matuto sa nilok itang yang muna yak kapung asa maruludu mahasol maon wala nyo kusulan nyari di kami kabargelengom muna asa tahu asa ngabong may di kami suwang di hamuna aka opung namin asa ang giyak marurak hutoro kami marbulog pugidang mangirbang may husya mo mangirbang mo sa pira asa totong boy lumutoro kami bilang-bilang ni bere muna lakas ang apo kamu aka opung namin si Malango suwang nilo kaya kapung ibuk kamu do ulos ni daging ima marhiti-hiti ulos si torok rabu tanyang namin aka opung doli opung goro say sumugajang ni ulosi magajang ni umur di kami akara dyan ni pagkilingan muna naman dyan ko song nilo iha muna kapung namin na pasahatot so matorok ni ulosi matorok ni binopar ni kami akka pagkilingan muna silingoringo wala itong sumanibe akapung nabuhay hunokok kami songon na mga uhon yak kapagkainan muna aka opung namin radya si Malama sa tupamasongan nilok ni natuwa-tuwa asa tutumay na durtiyo may nalote sa luhuk na kapaso-paso na di pasahak mo na maranupok kami si Ringo-Ringo unang metutuy mo ba unang song ni marahok di hamuna rejay mata ni wal namin nakisitakan bolo tukurang kami aka pangorang nani aka bung kaliasi dan na marbias sami aka anak ibu bere muna halaido be kosodo be daging kosonang bar binotoan mangat cuma daupung unang ma walaupun manarita bebe dan unang manarita toti totoo mo buwak kamu kami di tagyang muna terlubugi kami pergeleng muna marka si Ringo-Ringo asal ang husuk na kami wala nyon husulon nyari so ni masahan hata di hamuna opung nami rajay sitangga atau mama soba-soba nami tu rajay sitangga oma soba-soba nami tu opung nami rajay si Malango kuna nyari nami oma soba-soba nami tu rajay opung nami si Malango kuna tulak Abang pada namin ang malo. Ay Roma amin magsoba wanda motor raja ni ula-ula nami opung nami sinanggap lohok si Malango. Alang ni raja nami asawain maso gudang na gudang sobay asawa sobahan ya opung nami. Kita. Muli tetap naling nawar bulan guru. Terus kedua-dua di dapur tuh kita video
las musuh di kesehatan, baik maupun si tio-tio, las perubahan maupun kesehatan. Amang namalo, sesuai idok datu epua kok kesenai mal jauh selusan. Jauh-jauh ni kendang nami seringo, parmot dengan lapor nami si sarma doang. Parbonan si pulusu lihu taruh nai baho. Amang parkosi amang namalo idok datu epua. Idai hotor-hotor abang si rubah-rubah. Ami so parbonan yang malok terbaik amang tutang mula-mula. Ayo lang, baik. Lihat papar kalian, lihat papar horasan. Ilok na dua-dua, martot tiro na mangulu, marsahala na mate. Ang giat na po, ipaparan nila poro namin yun. Banggad yang di sopa, banggad yang di Roma. Kung atong bangga, kung atong tipo, umor nila poro namin sa Saur Madua. Sa tipo nga, hindi ang kami naparin. So makaliat kami, sana raja ako naman karasi. Kita minta-minta. Alis na tayo. Kita minta. Lihat perhorasan di sini paparan di Naporunamio. Jadi sama lima dihangu paparan di Amang Porunami, Tohok Naporunami. Ala Parpunama kami naro isuri bok kami do rudang nazagar. Eme namar lucu, namar bane-banehon. Aru gari don sili juang Tohok sanggar. Hidup na dua-dua diberi-berian di Naporunamio. Saya berlucu di Abu Banggabian. Merdu dua perhorasan, kusangkar mempori, ulupang masa tua. Disuri kamu memparangi lapor namio, setu anak persangap, do boru, dua. Asama martupor ngabaringin, martatam ngajabi-jabi. Diberi-berian di lapor namio, orang semua mutut dibaringin, dosat barang untuk dimadu. Akaman boru na berduro, na boru na lagu. Kalau tusuk dia media orang nami. Parbonani sa simbolo sumni huta dohot na ilaho taniakta to tuhani tabok may hamilo na dua
Asabi na nga ni si Hoping mabokahan ni Tarabunga. Di mo para ni nga poro na yon. Ipurmagura ang marakdanak sa marulto mo pura-pura. Sa urma mo matua, partak ka mo bang mo, dimulot tangkurong mo. Oras na mo para ni nga poro namin. Nating kali bangarat ko, sa walima, dohok nating kalibulan. Jadi ang pagkasi, aso ibarat kami ulang na jagaron, may naman lukdo, aso jagar panggabihan, jagar perhorasan, marlukdo karat taor, marlukdo kardo, asal maaf di pagkilingan na yon. Bahay naman kutang asa sa natin. Bahay naman, bahay. Jangan dinatalian tuh nanti. Hidup. Ayam kelompok dong anak. Hidup. Tahu ayam kelompok hidup. Oh, Sekarang ni nak poro, amang poro nami. Soal nasasahatan ni rudang najagar, eme namar ludu, kang yang ketutuhani jagar madari kadabi, jagar dari tahoras di hamu suli bukar ni nak poro nami on. May nakin na marakut, doan na binasahan niya kena tulang mula, boras pir. Ilok na dua-dua, pir na si Kijoni utang bola na si lahotan. Pir na dia mudah dilagingin, dojak to dilatubu. Arubah pa salah pa si lahotan. Dari ngarakku aman na laho. Pasahaton namin na tulang mo, pangitian di masuk-masuk.
Akalaya na burju ito akamang boro na boro. Boro tung sama dia penon. Na boy tarbain nami, tarbain na karat tulang muna. Las maro hamuna, orang berek kamu nilai nai. Jalo hamuma talian tapasu-pasu, setuhan ade. Jadi boro tung sama dia penon. Bok maro hanya kalaik bu do akamang boro kuna boro kusuri ade. Hilo. Isor bisa ada. Baru baru baik pasak komang mai. Oke, mau lihat deh. Nama teh, anak ko. Ate, nama kana kiro ke. Lema ko man ko. Buat sini sana. Jadi bawa ama. Oke, sama dia manusia kita teh. Berulang na pinagsangapan. Hamuna pada suhut amang boronami do na boronami. Diba kasat kityon rodo hati para muda ay baho. Iba nang berguling-guling kapuro na tao lang yun. Diba kasat ni amang boro na boro. Di boronami siyan para ay baho. Mangiluha ito hamuna sa luhuk na nagboro asalas matattong roha muna. Bolo tumpe, si sarabay kami di kahanami si bolo karingot rudang na jagar. Kami tulang Bahami matdo amang boro na boro las maroha muna. Nangdot ko tayo namin doho kahanami si bolo. Di haroro namin amang boro pertanyaan doha menurut bata. Pinita pinaso niulang na pinagka muna. Diba sa sedaryon, 5 na mabay, ada na partudi na boro namin ang simula pahoras sa lol, tuwak ka na nirahot nililit na tulo. Amang boro, siyang giya ma tuwari na mangihot. Sa itotong ma dinungan ituhak ka muna, itagbay at kapaso-paso doho nas niroha. Dilayaw diha muna at kasigadyang ni umor. Diyan nabira mo diha muna sa luhut na. Dongan netang nami amang boro. 5 itaringot. Ulo si Toro Rapo. Bolo hurang gadyang na, kurang hapal na. Kami magdoktor magtangyang tamat karibata. Sa ipahapal humba amat karibata, si paso-paso na. Iya, terapem. Saya ada tuh nak. Saya ada loh. Oh, itu surat tak. Mulia cuma jika dalam kedua terasa langsung menurut di awan waktu kosong dengan dia 3 kali berpikir. Itu. Jadi itu tuh tahun diami belum mulai masuk kemudian dalam hamaran. Jadi mulia itu nuhun mengatasi pada lagi dilihat bukti bontong berlepas nero tadi mai masuk di dalam lima manieko dinaro pakuan ideas manobat jaga karena masuk sudah muna. Jadi apalagi perkian oke. Sebenarnya kalau soal tetap itu kisah laut kalau soal kemudian ini hamaran ini kalau tuh kayak jaka urus holong di masyarakat ya kayak nana koma kok roh alai mungkin sosial kami be ala sejak problem lain udah sonon kalau tuh kayak ya kamu mere nami di tempat muda no pasar tanya ke urus holong mana tiga batong malas banyak kayak mere nami ini nami Aso ipasat kami penelitian di pasu-pasu. Rasani
pamuruan namion. Alhamdulillah na boy pator stola pator sa ilu tu uputta mula jadi nabulun. Marhida dagan marhata-hata saruna marunong unong no hukum sa barupa. Nomor sibuan ulo ni suarana. Aso tidak menyarap, tidak mau diburu. Asa pun kami takas lawan-lawan. Oke, pasti pasangan kan.
Di batu bangun udah songon perhatian di pasu-pasu bu, bari di hamiaka. Pero parito di moran di waktu kamu nak kena kerjaan ibu raspir. Kalau rumah itu tular jalan minat dan dua pero main nabok di bawah daun pas salonga. Di rumah itu tuh bilang ya kabar kelo ngomongna lucu-lucu mana kabangamuan. Raja nabi sakunya kerjaan minat di waktu kamu udah songon. Dulu najagar do emenawar ludo kerjaan nabi. Tang yang murah itu tuh hari kabar kelo ngomongna. Berludu mati hari kabar kami yang berludu orang perhorasan. Jagaran anak hujur jagaran anak kubudi. Asima tuh orang yang materi yang murah kerjaan nabi. Sosoknya kerja nabi nak kiring di batu bahamu. Somon ulas nagajang ulas turun abu tuh hamil kabargen di batu bahamu tuh hamil kerja nabi. Doa nama tuh anak istri dua raja nabi. Korban di kota ke inana sabang nawalu. Perkutuan mengaliri menang permata margalu-halu. Di bagian itu belum menggagat di mana dong belum margalu-halu. Pasu-pasu na beres saatmu saluhut na hula-hula nami tuh hamil kabargen ngomuna. Hot matang anot apon nami marto maniga. Sama lima walaupun daw lima kabar dari ketua maka opung nami tulang nami saruk na bardong ambalate. Ya, terus soalnya kerja nami neng rolo pe hami masuk ke marupok kamu hula-hula nami. Tungpe hona tanga masuk ba nabuhi batu bahami tuh apa opung nami saruk na. Mame ropong to soalnya parwa tengah kamu jalan nyari tuh naik boy lebih sangat nami kalau tuh apa opung nami saruk na. Tungpe hona tanga sama masuk bahami ropong opung nas marohamu. Soalnya misalnya ada opung nami mau lihat. Gari abang boro. Benar hoka apapun kalau mata banding kamu terjun ke solo hami masuk berapa apapun Atur kita garisa. ini rumah hami karsoba para dukun gula-gula namion asal itu mau mak godang sobe bersih anak si kotor namin dok rasa di pengurusan namin hidup na dua-dua di tahun multio binay penguhatan bahan na si tio-tio baru ma penguhatan tanam tulang nami si Bolso Niuda dari ayah ng dinami tumangihon pa muna ima itari mo parsor mo doon ni Guru Namion
Ibartikenope umaraliwi hami na magbuhat di jojo muna. Ngarap pa kami di dohot pangulian ni hamu na marahang-marahang dohot patali-dali. Alay junulu, wala pa kami kuha para namin. Asa marmula na rin kan, marmula na ulitan luwag yung pero parne na baro namin or kahit mula-mula na yung naman namin. Orang kami sama ngeliat kami dan mudah-mudahan apa yang namang godang lihat. Dihamu paut menang saluhu terlubumi ma pinopar ni guru nami diso kami mendo maudate ubere kami dus nirohamu dohot sada nirohamu ipatubahon hajagarun ni guru nami na farkudi di patubahamu kami piatong urutan nami datang yang mo tuamat karibata saya diliam madihamu sangat do hagabiyo nolak nyok kujulan narot do tatong mahamu ngatang yang turiwata asa humipas na hami asa buhi hami utorok muse mula dong tulong nobding nolak nyok kujulan nyari jadi naboy tapatu bahami so nulos siya ragu perhitian ni pasu-pasu siap kami tulang muna wala siguro su muda suak sama nima do yak katulang namin mandamangi utok kami do guru garidon muna jadi nabuhi terpatu pahami ulos sudah terang Tuhanmu perjolo majo tuanak ni guru nami opa opo nami naopa jom-jom mahabudi sa roja naik nomor 1 lain namin na Martina Rojo naik nomor 1 Gijang Bawang Boro namin iya kubur niya Martina Rojo Upa-upa natin dari Turki, dahulu Turki jadi dihitam nama rahawarangi belum saya dilihat YouTube dari mana horas Nang budugi di hamuna hahanami paparan no punta sore lego kang nama ori sama kuama alana si bolot do nang abona tulak si bolot do pangulian na patali-tali roro nang abison bolot ke baru kautusan paparan ni baru kon opo ko borbo at orang suhataho dalam ni pasu-pasu sa tatlong do ingototos sa ka nagatuwa. Hudarin na paula-ula. Burdi gatang ipaula-ula, burpat kingoluna, gawi sa may managatuwa. Nahudok isyat tong hamun sude poparan na. Pertama ka na magtinuduwa. Iloh pangumat ko meto. At ang inagatuwa naman tokon lamat na sinituang lamat sa binabuhay. Horas mapaparan ni Batokon na tinggaluhuta
Sosoni mengersugut kedua Nanahu bangaran Bulung-bulung mendabulung semerata Pinasu ni udah pinatu bangunan Mana ngabat tong isang kadhalu Pagparang ado akan amarhangaran Ginamat sinuluhut Siapa tahu temat tong otuta Jadi mahiti madilas diruhanani Maulah bisa kordian no lagu terpatubahan Dalam ni pasu-pasu palas sarwabung na ulos ibadat, maulah ulos nutoti Angat taliwatado Napa satu Anak ni Robert Alusot Obat Anak Oh iya, iya. Ay, kok ba nga muro na ba? Kurang naik. Ganin mo na. Iga. Baru Saan bete? Hoy, ulang na ito ita. Oh, lo wala ka utan pa. Iyo. Lahat ay madamang. Pasatan. Hindi mo siya. Uy mo muna. Asan? Jadi wala ka na sa kanila. Nagutan patubahan akadala di batu-batu. Menutup kurang bakal menggunu sama kurangnya kebaca dito mga natin. Haray, masih tabang na ita. Roro hami kurang siya pernah pasahat kon at kapasapaso na berhidi ang may nang yarat tuhata na berbuzo. Aja itu like ku dia muslimina bolo tumpen non ilai sirijan lo itu hasahadan na nam sisada sama ihamus dia ka paspasuna. Bauli ada kadang. Baru saya ipahukuri na baron bolo itu budi na baron itu budi itu sirijan penon hasahadan na nang saha mesbi ka pahupu. Berarti bisa na oras.